Segunda vitoria consecutiva para o Celta, desta volta ante o Cartaxena en Balaídos. Os celestes toman aire na clasificación. Hemos dado un saltito más y sí, está claro que los buenos resultados hacen que puedas mejorar tu nivel de confianza y esto es lo que tratamos de hacer, pero tenemos que tener claro que tenemos que seguir en esta línea. Os de Eusebio acabaron 7 dos últimos 9 puntos en xogo e iso co guión anunciaba un desenlace ben distinto. Os 2 minutos os albonegros avisaban por mediación de Toché, pero o seu gol foi anulado por fora de xogo. O Cartaxena parecía decidido a defender o seu terceiro posto en Balaídos, ata que apareceu outras horas. Avisou unha vez, avisou outra, e a terceira foi a boa. Balón de Vasco a Dani Abalo, o de Vilagarcía pon o pase e tras horas marca. Terceira asistencia de Dani Abalo nunha semana e un 10º gol do de Rábade nesta temporada. A partir do gol o Cartaxena non existiu. Na segunda parte nin siquiera lanzou entre os 3 paus e o partido sería un monólogo do Celta, que non soubo aproveitar as súas ocasións. Danilo estragou a poucos minutos para o final. Perdoou o Celta, pero non o pagou, porque na portería estaba un debutante na Liga, Joel, un debutante coa solvencia dun veterano nos momentos decisivos. Bien. Son lances del partido, hay que saber llevarlos y bueno, pues mira, salió bien y al final porta cero.